การทัรจิใบเวกอุเลควางจอยคลาออกตบาร์นี่รุกสังนี่สมนี่ปังอาโถจันเนียนีอาจอรัมนิวสิลาวเคลียร์ฮวังอูดัมบาบิอัลby election MNF official candidate Dr. Arlal Thanglia chuan West Phailing MNF unit joint meeting Kanan branch me information building West Phailing abuat saya thu soin PWD minister in a campaign na dambabial mi puyavaw kha athalo takzet ati Dr. Arlal Thanglia chuan kalphung thar thazok le mi pui sarkar siam tura anin tiam na satle lain PWD minister in a campaign na dambabial mi puyavaw kha athalo takzeta bial mason na tura machop mek puk jing le sil suri in kar kong nisit sumatanga asiam na tur omsa le siam tum mek po ZPM candidate takin lo chuan ngai to anon le anga yang tia asoi hi dambabial mi pui mu sit na le tham lo na a kangaya sarkar thu nei na manga mi pui ra be na lian takani hei hi democracy ramathil thlenga tan thil ti chi lo topani a mi pui in chungtla ka invaw na tong kam mang to lo turin sarkar ka nge na ni ati a helai kong hi keipo ina muna kar masa khan ka tlo a 4x4 pickup truck po chukzonga kal hei thei lo khopa chhena sa ani henglai vela cheng khosakhar sa jok te ei bar chok lu na berani si a abikin damlo ni khwa in phur kwal changin damlo te an lainat om tak zeta kanawrin tluanga sai lo po khan MNF sarkar lai atang to a aveile angai poimo em ani a tuna hlotlin na alo thleng don ta chenga alom omte reng nen sarkar hian ngai poimo masaka nei ngei ro se ati Dr. Thangte hian minister mewin hetiang thua soi hi taktakani donem ni tia ngai to na nei line a video mu turalo ombok si chu makati hle thua soi bok Karkalta zirtop ni October ni li sang ni somni panga khan Mizoram House Silchar branch me fry tu tele minister pani poke sap danga home minister le pulal nging lawamar excise and narcotics department minister an in koma Silchar branch me fry tu te hian anma mo chi sang lo thlenin malak dan turan soi ho kumsang ni somni panga chungin Silchar branch IMA hi mizo nam har sat na sang le ruang boy puin voi somruk chuang an che chuak to a henga wang te hian bungroda na turan mamo thuan lo thlenani ramri hnaya oman ni awangin ramri buaya tlan chiat na tur le mi pui hum him na tur holan mamo thuan lo thlen bok Silchar branch IMA a hian member zali velan oma an hruai tu te chuan ministry dang po in mala kan lo tiam to thu le a hmun ma pon en pui thin thu an soya a hlotlin na melan la mulo chu she oman ti in ZPM ministry a be seina sang takan nei thu an lo soi Mizoram atangin sumdong mel riat nei inti phone atanga Silchar lam mi thiana siama ral khata tanga poisa in thon abung rwa dong si lo case chungchang chu an buai pui tamberani thuan lo soya kidnap case hial po thleng to in tun din muna rui lo kai noya Silchar jela mizo somnga pariatan tan mek thuan soi bokani hengan mamo sang te hi home minister chuan atul anga bo zuiani tur thu shilin rui lo do be pui kan thak meka Mizoram le Barmar inri na khosomni pahnia branch IMA te kan nge na anni ne na thokhovin hengkwa a te hian police kan da veka tuna chuan aizola po rui lo to so thle in kan ria asam nen kanin ri na po malak tumani bok ati Silchar Mizoram House athok tu te po in minister te ne na hian an mamo lo thlenin Mizoram police Silchar athok tu ten silayan kol ngai lo thu le police malak na ko nga athuan op thuan lo thlena police te hian office an nei lawa wanga abuai thak thuan soibok pusa pachuan Silchar Mizoram House a hian Saskia tangin insak belani dona police duty post po atel thei nge ya be sei thua soya
silchara ms tiba station lui chu ramri hung that le lei chhun kha tha ti thua soya house mar lamaram ol chu tangkai zo ka manani theina turin silchar mizoram house drc pulal mingliana mcs chu atul angalo bo zuya proposal siam turina tibok Excise Minister Pulal Nging Lova Mar Chuan inrin ni khan vaireng te excise check gate lo in sorkarin min do saka kongsang sangin kan department min thuam chaka chumi thung rul tur chuan thazo ka tho anga yani atia mundanga an department omte aya an lan sar zok na vaireng te athok tu te chu film khurle taimale zwal turina cha bok Excise Minister Rina Tarlan Dan Chuan kumsang ni somni pali khan district thar pathum sai twal khozole na thiala excise station honani a post thar som patni siam ni in thokto in dai lo na phuru turin direct recruitment mangin mi som parukla kan ni a midang somthum pathum lak na tura kal mek boka motor thar som pariat LMV som pali le two wheeler pali le thar ba ka LMV man mek pathum pe kan ni thuwa tar lang pulal nging lawak mar hian tunna ya thoktu te thanem ngai na zara ruilo man apung ti soin vaireng te check gate ta thok te po an thorim na le mason na chu lom omati thuwa shilani Minister hi vaireng te OC Inspector Malsom Dong Zela na lo dong songa vaireng te excise and narcotic station a hian Inspector pakhat Sub Inspector Head Constable le wireless operator patni theu le Constable som pakhatan omme kani Education Minister Dr. Vanlal Thana Chuan College Zirtir tu somthum pahni angitala kan ni tur thua soya Education Department na enkol nuwa advertisement tel lawan nala ka omashiat lo thua soibo Aizawl City College Joint Students Union ACCJSE win Karkalta zirtop nialal thanhola auditorium silver jubilee an lomna man puina a Dr. Vanlal Thana Chuan College zirtir tu somthum pani angitala kan ni tur thua soya qualified teacher chau kan la a an tho nuala qualify lo te chu short course notice kan pe education department ka chan nuwa ka hriat china chuan advertisement tel lovin na kan la lo ati dikta ka hna la ka ni awangin zirlai te chu an zirra an seng theinan theitop chwa tora cha in minister chuan in omna hmuna pianga in man tangkai thei tur thiamna in neiangai artificial intelligence khovela kan omto awangin khovel virwala virvezel turin digital literacy a sanangai atia communication skill thane tumatang turin zirlai te afui bok Nimin zing da rukvela tui chang luyatla rowlua poya kumsom thum pali pui lo khwa chu nimin chhun khana chet swalna atanga fitza somnga vela arwang mu ani Rowlua puya hi athian te pali nen tui chang luya hian tlaiwarin ngafuan an venga nimin zing da rukvel khan rowlua puya hi che swalin atla hlumta ani a che swal na lai tak hi tui chang le pui lo inkar tui chang le atanga metar za vela ani a QRT SDRF sub headquarters YMA le akho che vela tlom ngai ten arwang hi ngor taka an zon nu in nimin chhundar som pani vel khan atlak na tanga fitza somnga vela arwang hi an muani Rowlo apoya hi Assam regiment ni in anupui le afanu thlariat mi akalsana arwang hi puilo PHC a postmortem tora lak ni in nizan khan tlaiwar puyani a voina vuyani ang Central YMA Nwaya Ruilo Do Paul Central Anti-Drug Squad CADS chuan September ni somni pasari le October ni thum sang ni somni pangachung khan heroin hong som pakhat le tiktek somni pakwa ganja kezili le gramza pasari baka alprazolam strip som panga anmana ruilo ka inoya mi somni pasari manan ni a hengzinga hian counseling class kal mi som pathum omin homa mi pakhat da luani a excise and narcotics department a mi pathum pe kan ni bok Thingsai Border Trade Center entry and exit point atangin Myanmar lama bungrua thon thinani
Sarkar lai puin Indo Myanmar border hung turama alak mek na a survey po BRTF tin nei tran to in na thial district chunga entry exit chun thing sa ya hian Myanmar lama ei chop le bung ro sang te tun lai hian in hlan ton thina ni a leya hian mishing le to lai lir thela mangin an lakai thina le hi two wheeler le mishing chawa kalkai theina ani motora phurle turin bungrwa te hi anin hlan chhong mai zel bok he border trade center hi Myanmar khopui yangon nai na ber mun ni in sumdong te po inan kaldu na mun le a nai na beran thi thina ni hemi ani awang hian thingsai khomi pui te chuan Mizoram ta na chen phak mun ani pia lama kanram economy ti ma son thei tur ani awangin Mizoram sarkar po in ngai poimo ati changtlung chho tura andu thuan soi Mizoram sarkar chuan kumsang ni som pakwa khan thingsai tutiaw ro thi NEDP sum mangin Mizoram PWD in Jakebul ro tinalaya bazar shed po siamin home department po in police duty na muntur building bung khokaya hian alo sato ani Siaha ral tlan mi sangkhat somni pangatan biometric enrollment ti felto ni in malak na kalpui chun zom zelani Disaster Management and Rehabilitation Department thunei tu te chin chia danin raltlan biometric enrollment ti to te hi mi pa zathum som pani meichia zathum som nga pathum nau pangkum tling lo zathum som rukan ni a tundin huna hian relief camp pa mi zaruk somli pani ommekin zathum somriat pathum chu in lua in an om ti chin chia ani bok Biometric enrollment hi siaha khochung VC area som pariata kalpui to ani a thingtlang lama VC area som paruka kalpui to ani boka internet signal omlo na mun thingtlang lama na asot theilo ni in department thok tu te chuan an soibok Mizoram sarkar in aizole sai rang rail chol mun in kara Mizoram State Transport MST basa service tir chu aizole sai rang in kara voisom pariat tlan to in aizole sai rang akal tur passenger zali somni paruka phur to Thalui September ni somni pakwa tangkhan Transport Department chuan mipuiten olsamzo karel service an man rangkai theinan aizole sai rang in kara MST bus seat somli omna a service tira basi pani service tura hisap ni ma se tunari chuan bus pakhat hi alatok theiri awangin pakhat chawan tlan tir mek nia thu donani MST bus service hi ni tin hun binein aizole sai rang atangin a chhuaka kar khat chung hian aizol atangin sai rang lama voisom paruk sai rang atangin aizol lama voisom paruk tho tlan tura ruwa manani bus hi kar tin thole ni le zir top nia aizole sai rang atangin voithum ve atlana abak ni dang zonga chuan voini ve zel atlanani Bas chuan man hi mi pakhata cheng somria tani a ticket hi chaltlang transport complex le transport directorate MST booking counter a lak lok theiani a ticket la lok rem chang lo tan po bus conductor ne na chuan man bek mai turani Khozol district asial hok khwa chuan kumin hian lakhui thei hral atangin chengwai bel chekhat le nuai somsari panga chuangan mu a kumin bi ka an lakhui thei tharan hral zo to Mizoram lakhui thei thar chuak tamber sial hoka hian tundin huna chung ko zani somli velin lakhui thei hi an ching meka Mizoram lakhui thei thar chwa zong atanga za somruk pali velan tharani Sial hok khwa hian kumina lakhui thei hi quintal sing khat sang khat zani somli velan thara lakhui thei an hral na le akai hnoi rang atangin kumina hian chengwai bel chekhat nuai somsari panga le sing ni velan lalu tani Inrinni Khan ser chip kon pui Presbyterian Kauthan Jubilee Hall Kauthan tho hona Council of Churches in Mizoram CCM chungchang zirhawani Zirho na hian CCM lo pian chwa dan le malam hun clear na ti thupui mangin CCM General Secretary Reverend Dr. Lal Mangaya zia chu ama kai shwain zirho ani a group sang in thenin soiho zui le ani bok
seminar pe para alandanin kaushan tho ho rot na hi kumsang khazakwa somli pakwa a intran to in kumsang khazakwa somnga pasari sang khazakwa somruk pali sang khazakwa somruk pakwa le sang khazakwa somsari pakwa a tipo rot na mumal taka om to a anin mukhom zau zau to chungin kumsang khazakwa somriat pathuma tang khachuan helam hoya thil ti hi are le tawang wanga nikum October ni somni pasari khan Council of Churches in Mizoram chu honalo ni ta ani CCM a hian kaushan Paul Pakwa Mizoram Presbyterian kaushan Evangelical Church of Maralen Evangelical Church of India Independent Church of India Iswa Krista kaushan Bualpui NG Lairam Iswa Krista Baptist kaushan Mizoram Baptist kaushan Wesleyan Methodist Church le Zomi Baptist Church te antelani ninga ni atangatan marchak Presbyterian kaushan thalai Presbyterian Youth Fellowship PYF Inkhom pui Biennial Conference voisomni pangana le PYF kumsom ngatin nalom na chu Youth Recreation Center YRC Folklena Central K3P Mizoram Sinodina Thenga Nizan Khana Triak PYF in kumni dana inkom pui abuat sai china hian kumin thu pui chu lalpan thil ro pui tak min ti sake the Lord has done great things for us ti ani a Reverend Lalchoi Liana Varte Kachar Hill Tribe Synod Reverend Dr. Rosiam Liana Tochong Executive Secretary in charge Central K3P Mizoram Synod Reverend Dr. B.L. Nongbri, Principal JRTC le, Reverend Dr. C. Haya, PCI Moderator Luiten Thupuyan Soya, Nizan Inkoma, Reverend S.C. Diangan, PYF Leader Kalchwakin Thua Soibok. Zirtop ni somnadar so matanga chonudar li thleng khan Trumpui veng lai ko shan biak ina ro re lani a inrin ni nilengin Golden Jubilee lom na hun manani a zana Jubilee meide tani bok nimin pathian ni zing dariat khan lalpa zanria sakramen buat sayani a nilengin vantlang pathian biak in khom hun man ni in nizana po chun zomani PYF Biennial Conference le Golden Jubilee lom na hi Mizoram Synod TV Shraina eng ba ka YouTube lama Synod Information le Central K3P channel a live apek chwa ani UPC Northeast India General Sunday School Department buat sai Aizawl City Sunday School meet chu inrinni khan vana pa hall Aizawla neyani He program hi General Sunday School Director Reverend Biak Sang Zwalan Kai Shwain hun ni a thena ni a chomalama in chaina athiang hlimna ti thupui mangin Dr. Lalmasa in zirtir na ape a Pentecost mi te chu thomnomoi le velfai za omle in thunun theimi ni na phaulang theitura in thuam apoimo thu soin rangkachak le tlere usang sang in bel war lo turin zirtir na ape a Sunday School now pangte ne na tangin special item sang sang thir hawani Chonulama Dr. Lalming Chwani DSRC Councilor M Sexin mipat mei chiat 6 kong athiang hlimna ti thupui mangin zirtir na ape a General Sunday School Secretary Reverend JH Zatlunan zirtir tu te fui tharna huna mang bokani India Eastern Territory Salvation Army Youth SAY Inkhom Puilian Bear SAY Congress voisomni pasari nadarlo na nei chu nizan kha na triak SAY Congress a hian Inkhom pui palai sanga zanga chuang in report an oma nimin choma Inkhom thiang hlim na Inkhoma Territorial Commander Colonel Lalbul Lianan kumsang ni somni paruk India Eastern Territory thupui tur munala om ti puan chwa na le pathian ne na hlan na aneya thupui in nga na chu lukabung som pali chang somni pani ani ang The Salvation Army India Eastern Territory a hian Division Pasari Omin SAY member sing khat sangli sanga somli pakwa an omme kani
SAY Congress hi zirtop nia tangkhan tanani a Territorial SAY Council Darlo North Korea nei ni in zirtop nia tangkhan vantlang huap in khom nei ani a pathian ni zan in khom chandam ne in khoma SAY Congress hi atria kani ram somthum pasari in lan na tour World Junior Championship a thazwala le ramsangan India ayan o don kumsom pasari nuwa India in BWF World Junior Championship 2025 a thleng dona badminton khel thiam rwal in to khom na tur ram somthum pasari tel na a hian India ai o in mizo rol thar pani hlal thazwal le sila ramsanga anin lan ve dona mizo zinga amasaberan ni dona ni National Center of Excellence Guwahati Asama Kovel Pumhuap in Elnangai Lutlo Khel Tura hian thazwala le ramsanga hian India ayan o donani thotan nia tanga in rin ni thleng suhandi nata kap tia hriatlar team in elna khelani anga mimal in elna a omzui donani Mizo rol thar telna India team hi seeded number 2 ni in group pariat thena group H a Hong Kong China Nepal le Ghana tinenan om howa group tina asang berten quarter final an lutang Chan Mari West rol thar thazwala le durtlang cheng ramsanga hi India IO tur zonna selection trial paltlang player somni pangazinga telan ni a thazwala hi boy singles a India IO tur pali zinga tel ni in mixed doubles a pair li zinga ramsanga le akopui tarini surian telbok India IO tur te hi state som pathuma mi te ni in marchak state danga tanga tel phak dangan omlawa wangin thazwala le ramsanga hi marchak IO anga soi theyan ni bok Mizoram Badminton Association MBA chuan India IO a khovel huap in elna lian berzinga mi machon tur an player te hi an chuangin hrisel na tha neya an theina le thiam na angeya khel chuak tur le asang thei ang ber thleng turin du sakna an hlan ti an soi Zonet buat sai les de Mizo Idol season 8 top 50 in ti siak na zan top ber chu in rin ni zan khan nei ni in result puan nga lani Les de Mizo Idol 2025 top 20 te chu Angela Zonun Moi Chaltlang Lili Veng Aizol Christina Zodin Pui Ratu Daniel Lalom Pui Ral te Mission Veng Aizol Emmanuel Lalrem Ruata Tuikwal South Aizol Eunice Rosang Pui Kolasip Veng Lai HD Lalruat Feli Kolasip Kwang Pui Lam Lal Chuan Moya Sai Bate Tuikwal North Aizol Lal Din Sang Aral te Upper Republic Aizol Lal Thakima Mamit Marveng Lom Sang Zwali Shillong Maria Lal Riat Zwali Chinga Veng Aizol Arlal Ompuya Durtlang Veng Lai Arlal Rimruat Puya Mual Thuam North Remlal Vwani Thenzol Rohlupui Boktlang Sylvia Malsom Pui Champhai Veng Thlang Vanlal Shwai Sangi Chaltlang Lili Veng Aizol Vanlal Nei Pui Chamring Zomwan Sanga Dor Pui Veng Thar Aizol Zorin Sanga Kolasip Veng Lai Te Anni Mizo Idol top 20 atling te hian October ni kwa zana tangin inti siak na an nei chun zomanga contestant te man turin acoustic guitar keyboard le gajon chopani le ang Top 20 atang hian a thazwal top 10 thlanchwa turni in top 10 inti siak na chu Ardeng Drama Hall Mual Puya neyani to dona top 10 inti siak na a hian soundtrack man turni in top 5 atang chuan live music manga inti siak na nei tura rwa manani khati zong khatukina zoram news kan ti chwa theyani a ngai thlatu te chunga lom thu kan soye